لا هرجع بين دم باش دم بيشكش كرنا بلطنا دم جمير شاشة وداس بيك دجي سعر نوشة فاصلة يوسف عندما دسته سروقاتي أنا كسد بيجي جروب من جدارين سربي تركيا باتشتنا ودبيج روجابا كردستاني ورنا درقستان رشيما أسد بشيما بس ريشا تركيا بوسر سوريا أنجام دانا تاوانا نلدجي قالين سوريا روسيا راقهان كدو باربونا ريشا تركيا بوسر روجابا كردستاني بسدما سر هلدانا داعش كازاخستان دم دست بكرنا قرا چواردهان یا دانستان دنين آسيتانا راقهاند دوباره سلاو دسته سروقاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده جوینا خویا بار فرح ده روژا دویم ده بردوامه محمد اسماعیل اندام دسته سروقاتی انکسی دلدوان کتای بد جبوی آرکی گوت کو او ده جوینا ده گلک مجرن یک علی بکنو بریارن درست جبوی به قوناغ باستینن جواتا ما أودري سرقاتي أنجمن اجتماعي كردي هولير بهبجداريا نونر مدها مهنجا سوري دا هر وسط هيئات تفاوض ولجنة دستوري دا هر وسط نونر مد ائتلاف دا جبو بتر بيرو بوچون تكلي هب من سرفان بابته گرنگ دوی قناغه هدا كاري قول هندر تكرن او دوی ام حوجتي قوم رأيك بهبش مسؤوليتك مشتركة نابنا ما تبدا كم كاربن رأيك سربستين خالی ماید هندر دو خواتا مای بردوام بوناد هندر دو اوی هر وسا ناو همه هنگی داجی تکلی و دانستاندن و نخاسم پشتی ریشا ترکا بالیه سرکانی و منطقات تل ابریض وان ده پیشهات نه دوره داگ ام چوا رأیک یکسر به باش به دوره خوشک و خلا گنگشه بکن و بریاری گوری برجواندی ملت ما و قضیه سروي أساسي أمتدا بسطينن هر وسا خالدي جي أنجمن هنا وكو بارادوخين سياسي في دفريدا في قناغي دا حمية تكلين سياسي ودبلوماسي قال عليا ناف دولتي بشد قال بوزيشن سوري بشد مسألة لجنة دستوري دا بشد خواتا بردوام بونا قضيامة وتشتي مصلحة ملاتي ما تذهب سروي ديج وان بتر جنگشة بكن ويكلاي بكن ومصلحة ملاتي ما تذهب بريارن درست في قناغي دا بيستاندن سروي أساسي جوينا برفراه يا سرقاتي أنجمن جا دوهوا انجمن اجتماعی کرد لسوریه به دسته سروقاتی و کمیته پیوندی دن و نونرین ده کمیته دستوری و ائتلاف ده لهولیره ده جوین دنه درباره وان جوینان فاصله یوسف اندام دسته سروقاتی تایبت جار که را گود کو نامه که ائتلاف جبوی انکسی هاتیو او برسبه و نامه گنگشت که جباتي ما إيروده وك دستا سروقاتي وهوالي ما بيوندي دربه وهوالي ما دستايا دانستاندني وإيمي دستايا سياسي ائتلافي باش راوستيان لسر روشا كردستان سوريا وقناغا دجواري وملتي متر درباز دبه وقالك مجاري جرينك هابون و ام بهره كوتو بيش بكن يك جوان مجارة او بو ناكوكي هناكي قوتنا مو هما هنجي دركتن او تلافا سوري حتى انها جواتي مبداوي نبونه وما تبريار جي درباري نستندي هين ام دواري دانوستندني وهبنشيني بهبرنه ليبلي اسكار مزبيجم يعني وك انجمانا الاجتماعي كردي هنكي هالوستعمل الزلال جروجا جو ام ما وقت بيجي ام كتننا با اوبوزيسيونا سوري ام بونه بشك جي اوبوزيسيوني وجي ائتلافا سوري اما هر وهاوي تشاغيجي ام درباسکرنا مجرش بو وقت بيجي برواني تبر ما في ملتي مده او دي كومون تكابودنا مواد ما بهفر ام ذكر بو انا جي ام هر ام برواني تبر ويناد كن ام ما تجاري وقت بيجي هالوستامه ام نانو ام هالوختاق ام هالوستك دن درباري بويري غوتشي دبنجي لانه اوبوزيسيون جما رازي بنا يا نرازي بما تاني برجوان ديام التي مال برجع بما ام ددن بيش دوزامي كردي البرجع بما
بێگومان یعنی وەک ئەم دەعالیێ سیاسینە وێ گەلک جاری وجهات نظرê me ne wek hebdin ji bûyerê goçêt bin bi taybet ji dadkirkirina dewleta Tirkî ji herêmê me Kurdî re ev fesalê êk em dibêjin murtezekan êk û îro gelek tiştê xerab û çewt di derheqê milletê me dikin û destdirêjiyayê dikin helwesta me di daxuyaniyê me wek Encumena Neştimanî Kurdî ev karê van grûpê çekdar cê şermezariyê em bi tundî şermezar dikin em bêjin divê ku ji bajarê me Kurdî derkevin divê xelkê deverê rêveberiya xwe pêk bibin car dijî ez dûbare dikim helwest hîna ew nama gojmer hatiye me hîn bersivayî nedayî ji ber got civata me dawî nebûye hîn berhema civata me biryarê got em ê dawî bigêne dê pêk nehatiye em ew hêviyê me bilindin bercewendiya milletê me li kur be em ê wê bikin û ji bo çarenûsa milletê me ji bo mafê milletê me ji ber bi rastî jî tiştê ku îro roj dibe me tirsînek pir mezin li ser Kurdistana Sûrî û herêmê me Kurdî heye hem guhertina dîmografî hem penaberbûna goçê dibe. Ajansa Sanaya ser be rejima Sûriyê ve ragihan ku mebez ji êrişa Tirkiye û çekdarên bi ser ve bo sirxeka Sûriye encam dane tawanên lê dijî gelê Sûriye û pêwîst e ew tawan werine rawestandin. Ji derekê ji Wezareta Derve ya rejima Sûriyê serokê Tirkiye bi derçû ji yasayên navdewletî pesên kir û tekez kir ku armanca Erdogan de gîrkirina xeka Sûriyê û tu armancên din tune ne. Ajansa Sanaya ser bi rejima Sûriyê ve ragihand ku mebez ji êrişa Tirkiye û çekdarên bi ser ve bo serxeka Sûriyê encamdana tawanan lê dijî gelê Sûriyê û pêwîst e ew tawan warna rawestandin û rêgirî li wa tawanan werêkirin. Weka ji dera Wezareta Derve ya rejima Sûriyê dibêje şeva borî balafirên şeriyên Tirkiye çend navçeyeke ser bi bajarê Girê Spî ve bombebaran kirin û di encamê de jî 5 welatiyên sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dan û zarok jî di nava qurbaniyan de hebûn. Wezareta Derve ya rejima Sûriyê daxwaz jê raya giştî û civaka navdewletî kir ku dest bi tevgerê lê dijî binpêkirinên Tirkiye û grûpên çekdar bike de ku Tirkiye neçar bibêje nava xeka Sûriyê vekişê û tawanan encam nedê. û ji aliyê xwe ve jî Nûrî Brîmo endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê bi razîbûna rejima Sûriyê hatiye encamdan karvedana rejima Sûriyê li dijî êrişa Tirkiye bi tenê bo ragihandinê ye ji ber heta weke niha rejima Sûriyê li netewên yekgirtî û li Encûmena Ewlehiya Navdewletî tûgilî û dewet li dijî Tirkiye tomar nekirine da ku rûbirwê êrişa Tirkiye bibin. Wezîrê Derve Kazakistan demê destpêkirina gera danûstandina Stenê navbera welatên gerentor ji rewşa Sûriyê re diyar kir. Muxtar Tilawbirdî Wezîrê Derve welatê Kazakistanê ragihand ku gera çwardehaniya danûstandin Esîtane wê di rojên 10 û 11 meha bê de dest pê bike û weka Muxtar de zanîn ku welatên gerentor ji rewşa Sûriyê re daxwazname bo Kazakistanê şandine da ku di rojên 10 û 11 meha bê de gera danûstandinan dest pê bike. Tevê birêvebirina dewriyên hevbeşiyên Tirkî, Rûsî lê Rojavayê Kurdistanê û rêkevtina navbera her du aliyan de derbarê rewş û pêşateyan niha behsa nekokiyekê derbarê rêya rotko an gorîya M4 navbera her du aliyan de tê kirin. Tevî birêvebirina dewriyên hevbeşiyên Tirkî, Rûsî li Rojavayê Kurdistanê û rêkevtina navbera her du aliyan de derbarê rewş û pêşateyan niha behsa nakokiyekê derbarê rêya Rodko an gorêya M4 navbera her du aliyan de tê kirin. Li gorî jêdereke agahedar ku nakokî navbera Tirkiye û Rûsya li ser çarenivîsa bajarokê Tiltemir û rêya M4 ta bajarê Eyn Îsayê mezintir bûne û Tirkiye jî wêyekê weke xalina sereke ji rêkevtina xwe bi Rûsyê re dibîne û daxwaza bicîkirinê dike. Malpera Basî News li ser vê mijarê li gorî jêdereke xwe belav kiriye ku Tirkiye ji Rûsyayê xwestiye ku Tiltemir û rêya M4 ta Eyn Îsa radestî wê bike ku bi wê yekê rêya sereke ya bazirganiyê bi navçeya Cizîrê re û giringiya wêrê ji bo pevgirêdana Rojhilat û Rojavayê Sûriyê ji sînorê Iraqê ta sînorê Lubnan û Urdunê jî dikeve jêr desthilatê Tirkiyê.
هەر لە گۆری وێ ژێدەرێ بەریا چەند ڕۆژان جوی ناوبەرە سەرکردەیەن لەشکەریên رووسیا û سەرکردەیەن لەشکەریên تورکیê yên meydanî li navçeya girê spî hatine encamdan. Duan civînan de nakokî ji bo radestkirina rêya M4 gurtur bûn. Tirkiye mana wê rê di destê Qesedê de red kiriye û te kes dike ku divê ew rê têkeve jêr kontrola artêşa niştimanî ya Sûriyê ya bi ser opozisyona Sûriyê ve ku niha bi piştevaniya Tirkiye serê aniyê û girê spî kontrol dike. Derbarê van nakokiyan Wezîrê Derve yê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu ragihand ku Rûsya sozên xwe derbarê rêkeftina ji bo Rojavayê Kurdistanê bi cî nekirine. Ji bo wê yekê jî Rûsya daxwaza zelalkirina daxuyaniya Oğlo li Tirkiyê kiriye. Nexwasim ku Oğlo gefa berdewamkirina operasyona leşkerî weke bijardeyeke şûngir xwar. خەڵوسی ئەکار وەزیرە بەرەبانیە تورکیا ڕاگەهاند و دانوستاندن ناوبەرە رووسیا و تورکیادا دەربارەی خاڵین کوهینە ڕێکەوتنە سوچی دەنەهاتنە بجیکردن بەردەوامن. وەزیرە بەرەبانیە تورکیا دەبێژێک و گوتوبێژی ناوبەرە تورکیا و رووسیادا دەربارەی هەبوونە هێزن یەپەکە لە ناوچێ بەردەوامن. خەڵوسی ئەکار وەزیرە بەرەبانیە تورکیا ڕاگەهاند و درۆژە 29 مەهابووریدا 34,000 ji hêzên yepeke û qesede li gel 3200 parçeyên çekên giran bê dirêjehiya snûr bo kurahiya 3 kîlometrî vekişiyane. Dê dema niha de hîna danûstandin navbera Tirkiye û Rûsya de di vê derbarê de jî berdewamên. Weke Akare de zanîn ku danûstandin navbera Rûsya û Tirkiye de derbarê xalên ku hîna de rêkeftinê de rêkeftin li ser hatiye kirin bi cî nebûne berdewamin û Tirkiye daxwaze jê Rûsya dike ku pabendê rêkeftinê bê. Xelosiyakar goçî ku hîna hêzên yepeke li bajarê min bi cêmane û cilûbergên leşkeriyan rejima Esed li berxwekirine û pêwîst e Rûsya vê mijarê çareser bike. Herwiha Akar got ku Tirkiye û Rûsya derbarê zêdekirina dewriyên hevbeş li Rojhilatê Çemê Feratê dê gotûbêjiyan de berdewamin. Ev li dwana Xelosiyakar wezîrê berbaniya Tirkiye piştî wê çendê tê ku beriya çend rojan Mevlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiye ragihand bû ku Rûsya pabend rêkeftina Sûçî nebûye û eger xalên rêkeftinê bê temamî newne bicîkirin. Eger heye Tirkiye careke din êrîşa xwe bo ser Rojhilatê Çemê Feratê dest pê bike. û ji alî xwe ve jî Wezareta Dervê Amerîka dubare destpêkirina êrîşa Tirkiye li ser Rojhilatê Çemê Feratê red kir û got ku pêwîst e Tirkiye pabendê rêkeftina Amerîkî Tirkî bibe ku di hevdehê mehabûrî de hatiye emzekirin. Cêgirê Wezîrê Dervê Rûsya dibêje dubare bûna êrîşa Tirkiye bo ser Rojhilatê Çemê Feratê wê bibe sedema serhevdana Daişê. Oleg Sîromolotov cêgirê Wezîrê Dervê Rûsya hoşdarî derbarê dubarebûna êrîşa Tirkiye bo ser Rojhilatê Sûriyê de û got ku wê bibe sedema dubarebûna serhevdana Daişê li navçê. Cêgirê Wezîrê Dervê Rûsya got jî ku danûstandin navbera Rûsya û Amerîka de derbarê bîrên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê berdewamin. Doh li bajarê Ên Îsa şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar û Qesedê de derket. Xelkê bajarê Ên Îsa ji bajar derdikevin û berev bajarê Kobanî û min bi cêve dişin. Rewşa îro tevî germ e di navbera çekdaran de îro gundewarê Ên Îsa ye û nêzîkî hêla M4 e. Ji bo zanîna dawîn pêşveçûnên ser erdê li bajarê Girêspî û Tiltemir zêbirexwedma çalakvanê sivîl ji bajarê Girêspî Moreya dembaş çi tiştên nû pêşveçûnên nû li ser erdê hene rewş bi çi awayî û bi taybetî ku deh sivîl ji aliyê balafirên şerên Tirkiye ve hatine armançkirin û ku hatiye ragihandin. Dem baş û silav ji we re û ji temaşevanê we re. Gelek spas. Rastî yanî duriya çarşemê de bîstî mehê 11 2019 balafirekê Tirkî li makînakê ew ê
يعني سيفيل خستبون ام سر بريجي بفيجن روشافان يعني چار کس جمالك الماكينة سوار دبون دچونا گنده جگنده سالوك دچون گنده قرنفله بله بماكينات كيا ودخواستن غراض تشني خواب بقرن ومولدات كهرباء او جي اخر وربون دخواستن وقرين ببن مالي وقت دا بالافر تركيا طيارة بالافر تركيا قصف كربون أبوان ماكينوان جد كاس مريبون يك ناظري نظام محمود علي بيريا وحجي أحمد سيكس بريندار بون نيروز وروكان أو جي خو وشك نظام محمود علي بيريا بله وبريوانا محمد واحد سيجي بريندارن أنها لأو المستشفى كوباني ويك جوانجي الممجي مستشفى ممجي أجبر حالي هنا كان نباشا يعني نسبة في أورا ضايا تشتي دنيا ميداني أم ببيشن تشتي ميداني دريا بنشان بيست ويكي ما هي يانزدادا جروب چکدار جيش الوطني وجيش تركيا جند قزعلي دقيري سبيدا جند قزعلي قيري سبيدا كرن جيش بروا وقصف ذكرن جيش تركي بسلاح جران وطياري مسير ولا فري مسير جي البرن جندي مشيرفة وسليب والسوامع قزعلي وشارقراقي وانا قصف ذكرن والرياضة دولية امشار قصف ذكرن تشبه نسبة تشتي ميدانيها حتى لها ضايا الرياض بين شامل دا بيستو يكي ماهي يانزداجي ام بين يعني قصف لسر او بين باجا جندين الدردورة الرفعة يك لسر او شهبايا الورجي قصف تشيبو يعني تشتي دوام او دا جي يعني تشتي ميداني فانا تشتي نسبة كوش برارة مخيمك باجاروك كي بتشوك باكور رقا 20 كيلومتر جملات جري سفيرة لور فاكرنا نسبة تشتي أورا تشتي الجامن فانا يعني باشا اگرت پشتی کوشر و پاوچون ده يعني ایسا بردام و دست پیکرنه و بالافرانجی سویل ارماچ کرنه روشا گشتیا خلکه به چرنگیه برابکی ده با در بدر دبن ده چروشا کرا در باز دبن اگرت رونهی بخسر بچنده دش يعني براسي دنگه تنها من برسا تنگي يا من پرسا ما اوا پشتی کوتا داخویا کرن کوشر و پاوچون ده يعني ایسا وانا که بردوام منو جادی طیاره ترکابه جی سویل هاتنا مدنی هاتنا ارماچ کرن خازن بحثا روشا خلکه بکی خلکه سویل مدنیان او د چروشا کرا در باز بن برای خود خودره در بدری چه بوایان در بدری به چرنگی اگر رونهی بخسر بده باشا حتاكو كيشا چارە سەر بێزی دووبارە بگەرمە جەم چاڵکوانی سویل زنها بەرە خۆبتمە نچەکانی ئالکەی دارا عەبدۆژێ بەژارێ وەکەت بێژن کەش هاتیە چارە سەرکردن زێ دووبارە بگەرمە جەم چاڵکوانی سویل حتا پرسام ئەو بۆ پشتێکۆ بعين عيسى شر وبابچون چبنو وجعاليه بالافرن شر بجين تركيا سويل هاتنا ارماچ کرن مدني هاتنا ارماچ کرن استعداب کرن روش باوای کی گشتیا خلکه چاویا برای خودنا کودره درب بونه نه يعني براستي شر كو دبه نوك شر ام ببيجن شر كي قالكي قرانا الشر ندجينا دا بند دقندنا يعني او دا دبن سبيل دي دا نامينن
الدرد كفن يعني اللي أو شرنا شركي جرانا يعني أم بينك شركي جرانا فر مازنا أو ريشة كفر مازنا يعني وك ريشة كنا دست بكريه نعنا في رنجية يريش لقندني أول يريش كي دس سي ساعات 4 ساعات 5 ساعات روك درج لكي رجعنا يعني آرامی چه دبه ساعة دبه يعني في رنجية اما ملت سيفيل الور يعني ملت جيل خو حيرية يعني ملت مجبور يعني حسابي خود كان ايكو دار وام دارن مخيمات رودن ايكو دارن دري آرام رودن ل يعني قال لك نام بين ملت جيش دار يعني ملت عندك حسابي خود كان دارن باشا داران ملت روشا هنك باژارێ کوبانێ چییە؟ بتایبەتی و دەنگواوی چەندی روشا هەیە تورکیاوی روشا عێریش بکەی و ئەمریکا و رووسیا ڕەتجی روشا کردیا. روشا کوبانی گلکی باشه لی حتی نهاجی از دبیجم چه حضرتی جهالی ترکیه دا و گروپی چکداری سر ترکیه دا حتی نه حضرتی سر سینی کوبانی کنه قام ببین یعنی با شراب ببین نبی حتی نه تا حضرتی کنه لی ادبیم یعنی کتش تکهبه بلکی سیاسی در باس به لی حتی نه او تشتجی نبی روشا كوباني باشا وزبينم روشا كوباني ناوك فر يعني راهاندن او دبيجن وكوباني هر دست جروب چکداری سر ترکیه او دست او من دست ترکا کبل از دبینم يعني بيشكي دوره وزبينم واتش نابه يعني باشا گەلک سپاس بۆی چالاکوانی سڤیل و لەگەڵمە بۆ زبەر خۆت بە نوچەکانی ئارکێ دارە عەبدە کوش بەژاری حەسەکێ مڕێدارە دەم باش چ زانیاری لە جەمتە هەنە چ پێشبەچوون لەسەر عەردێ هەنە تایبەتی بەژارێت تلتەمرێک و لە سەروەی شەڕ و ناکۆکیم بێژن کەتنە ناوبەرە رووسیا و تورکیادا ژێڕیا ڕۆتکوان بۆ ئەمچار. بله تشتاق بو هي بيجن باجاري تلتمري براستي انها وك دورية هفش روسيا ورجيم سوريا هنا دركبن باجاري تلتمري دركبن ودرن نقطة ايجو ها تماس بچکداری بسر ترکیه يعني وك دشوبين كا شر هي يا شرطن يا بيرنجي هي نسبتي وكيدن الشر امبيجن يعني شر هاتي راوستاندن دنگ تنيي بجاره كيري الباجا الجندواري باجاري تلتمر هر هزك النقطة خوية بيشكتن تنيي للديار يعني وكل جندي داودية بسر باجارة تلتمري في ام دكارين بيجن الويدري جروبين چکداریه ترکیه شخوا الويدري شخوركريه ناوندك لشكري وهر وها الجند مناخ جي شخوركريه ناوندك لشكري دياره لشر وهفتشون تنية ند نافبرا قصدد وفان جروبا وند نافبرا ريجيميد وفان جروبين چکدار يعني ام دكارين بيجن اف سيروش شاروش يعني شر بدنگي راوستاندنا كي يعني جيت فهم كرن زنار انه يعني ريكفتنك هي وقت گفتگو هي سر ريكفتنك دورتا روسيا ده وتركيا ده ب هروها نسر ريا انفورتني السر دردوري باجاري تلتمر يعني گفتگو هي بس برنجكي سري هروها يعني بلكي گفتگو هبد اورتا روسيا وريجيمي وقصدجي كابي اوي جهه خوا الكربجرين ندياره حتى انها
يعني تشتكي ميداني تبيجي تشي بوبنا برسجري كاتا اخذي سر جريس بي يعني او الصوامع هي صوامع يجنن هي برسجريك الوري او يعني روسيا الدخواز بندستي نظام او جروبي تشكدار جي فاكشن براستي او هنا بندستي يعني جروبين تشكدار داي الجور تشتغل سر عليه باشا قالك سباس جبوين مشجعني اركي دار عبدوك وجبا جاري حسكي مربو زبر خنا بدما جنب ريزان الشيخ موس سكرتيري شابيلا باش رجع كرد لسوريا كل قلبنا برز ريزان دمباش اب بيشوشون نسر عردي وبتايبتي ناكوكيا كواتي راغاندن ناكوكيا نابرا روسيا وتركيا دا تشيبوي درباري ريا كنترول كرنا تلتمري وريا رودكويا بامشارتي ناس كرن شاوتي خواندن وده همان دميدا بوجاره یکم امریکا دوباره بونا عریشا ترکیه با سروشالات چمن فراتی رد کرو روسیا جی هوشداری دا گوت کو اگر هب بسدما سرهردان داعش جاره کدن دمباش براستي اف ناكوكي جهلد نافبرا دولتان دا يجو ايرو السوري دجين او ناكوكي سر برجواندي فان دولتا بخنا تبلو يجي براستياغ بهترين يكاريل سر بيجي تركي قال كتيه داري شعبي خدا واوجي دخوازي يعني برنجكي فرا داگر كرنا كمازن الباجارين كردي الكردستان السوري بكي او داگر كرن نما تقبل كرن براستي حتى امريكا جي ونج روسيا جي اف داگر كرن كتا رولك دي كتا وارك جديده اف رنگي الشر يجو ايرو الفان نافشا دبي اف بوارنگكي قالك خراب نخصم جاليه فان هيزن تشكدار فان هيزن تشكدار يجو لسر اوبوزيسيون تين الناسين او رولك قالك خراب دوان هريمان دد ليزن حتى بهي درجه تطهير العرقي واف تشت ناي قبول كرن جواكا نافدا توي بالتفاعي اف تشكدارين يجو اوبوزيسيوني يجو بهترين بشتجيريا و ترك دكن يجو وادده بيشيا خوا ما بس جي بهترين وان جهري من ادلبي وجهري من يجو بعضنا جي الشر جي درعا وجي ادلبي وجغوطه وهاتنا الشر الباجارين كردي دكن ابراستي اف دبي سدمك مظن جناكو كياد نافرا دولتها بخدا اف يعني براستيجي كي تشتكي قال لك خرابه يعني تشلو اف تشكدارين يجو الدباباتي دبابه دولتك داغركر صوار بوري الملاتي خبخي تجاري او تنكاري تنافالي بكي غيري نافي تيرورستي اف تشتكي باري تركاب خود جراندكي اف تشتكي جو بهترين ناكوكي بناف دولتان دا شي دكي فاز بهوردكم يعني اف ناكوكي وهيجي بردوام بن نخصم اطماعي دولتها تركي برنجكي يعني هوفانت ناسين فان هريماندا باشا برز ريزان در انجام فان ناكوكين كوتا اما جب واكر لسر كردان نافچین کردی چنا حتی ها چه باندور لیکرنا تشتا جرينج اوبو يعني د رياس سردانا سروكي تركي اردوغان شو امريكا تفلو حمو او بربرسن تركاد دانا سين او سردان قالكي سركفتي بو قالكي في وسبو وشوناويرا بس دديخو يعني كرن تديار كرن تشتك بسر رخص او انجام دوي سرداني دهات بسر خستن افيك ياد دواجي برانيا يعني دولتين يعني روسيا جاك امريكا ودولتين اوروبيه بالتفاعي ضغطك ما ظن تركادي كن جا جوان نافشا دركبي و غيري ولوجي كاربي فان تشكداري خوا جوان نافشا درخي جبر براستي ترك نبتني وك دولتك داگر كر تد ناسين يجبر دولتي داگر كر هن اركيوان هنا دفان داگر كرنا ولاتان دا يان داگر كرنا دا نافشان دا لأف دولت برنگكي هوفانا درواز دوي افجي باندورا خرابه بس از باوردكم د بيشاروجي دا وابنا كوكي بقنا استكي وينما وري قبول كرن بجارك جناب جواكا دافدتوي وبطك مظن لتركا وري كرن جا ايدي
گچاره سریک جوه کاری هوانه را وری دیتن. باشە بڕێز ڕێزان ئەم ناکۆکی یەکوتە باس کرد کوێ بەداوی وەرن ئەمکارن بێژن ئەڤ ناکۆکی نها نەبەرە رووسیا و تورکیادا دەستپێکەوان ناکۆکیان کوت بەحستکێک و پێویستە چارەسەریەک ژڕەوشێرەوەری دیکەن. از دبێژم بەلکی ینی نەب وێ ئەستێ های گەلکی مەزن بێ ینی ئەو نێزیکدا ئەس باوەڕ دکم وێ چارەسەری ژێرەوەرێکردن لێ ینی بتەنێ نەبتەنێ ئەv ناکۆکێک و هەنە ناوبەرە ترکیا و رووسیا یان نەقەبا ترکیا و ئەمریکادا بتەنێ سەر هەرێمن کوردینە بەری وێژی گەلک ناکۆکی دناوە پۆپخوادا هەنە مژارێ وادا یا مژارێ هەر یەکی بەرجەوەندیە وا وەکە دەستپێک ئێمەگۆ لەسەر سووری ئەس دبێژم بەلکیژی ئەv کار و ئەv تشتێک گەنها دەبن دۆندرێ سووریدا تێخواستن چارەسەریەک بە تەواوی ڕەوشا سووریدا وەرێ دیتن نەبتەنێ ji بۆ هەرێمن کوردی ji ber tê xuyanîkirin rola got Tirk dileyîst ji destpêka şoreşa Sûrî tanha rolek bi tenê مەبەزی ئەو بوو گۆبێتر کار بێ بەرجەوەندیە خوا di Sûrî de pêk bênî و ev jî birengekî xerab hata meyzandin ji ber ewan wê rolê leyîst ya got hemû çekdarên opozisyonê ji hemû bajarên Sûrî kişandin û li hundirê Idlibê de civandin û ji wê dê de berê wan nebadana Şamê wek paytext ya got diriya wê re wê Sûrî rizgar bê diriya wê re wê Sûriyek nû werê avakirin ne berê van çekdara daya herêmên Kurdî û milletê Kurd têda Qirdekê yan jikê wan bajarên û bajarokê Kurdistanê têda dagirker dike ev jî yanî dê nasîn bi rastî Tirk rola wê ji rojayeke mîn de wextê got ew sozên mezin didan gehîjmara perabera bibe Wilqas em ê vî karî bikin lê didê xuyanîkirin yanî dibin tawlê de dibin masê de gelek tişt hene di navbera dewleta Tirk û rejîma Sûrî de yan jîkê ya got dihêlê bihtirîn got bandorek zirarek mezin bigêne heta opozisyonê û berê opozisyonê ji rewşa Sûrî bi tevahî biguherê berê wa bidê برنگekî dî tê îro nasîn ev çekdarên opozisyonê û piştgeriya wê wek îtilâfa muarada ya got dike ew rengekî gelek negatîv li opozisyonê vegeriha û wilo jî li dewleta Tirk vegeriha. باشە بڕێز ڕێزانە دخوازم تشتۆڤەکەش بێت چەندە ڕێبکێ ئیرۆ جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا بێژێ دەربارێ بیرن بەترۆلێ نەفتەیەن ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ کون هات بن دەستێ ئەمریکا دەنا ئەمریکا دەستدانیە سەر گوتوبێژی ناوبەرە رووسیا و ئەمریکادا تایبەت بە بیرن بەترۆلێ هەنا تێواتێک و ئاگەر هەیەت پێشە ڕۆژێدا ئەمریکا بەیەکجاری بەکشێ ئەو بیرن بەترۆلێ بۆ رووسیا وەرنە ڕادستکردن. Ez dizanim ji ber bi rastî çi qasî te yanî hundirê di rewşa Sûrî bi tevahî de nema kes dizanê yanî nema kes karê tewqeata bike bi rastî mixabin em yê karê vê bibêjê ji ber bi rastî tiştê giçê dibin hundirê Sûrî bi tevahî de tiştin ler bala kesekî dena ji ber bi rastî yanî em dizanin Amerîka tim û tim diyar dike xweşkare dibêje yê min hebûna wê di Sûrî ji ber bercewendiyê wê ne hemû dewletê din jî ke îro Sûrî dimênin ji bo bercewendiyê xwe lê ev nakûkî ez bawer nakim di pêşerojê de ti nakûkî derkevin di navbera Sûrî Amerîka û Rûsya de ji bo bîrê petrolê ji ber wek hişkere dikin yanî ev bîrê petrolê mebesta wa jê ew e wek Amerîkî dibêjin naxwazin gê bikeve bin destê Daeş de yan jî ke perê wa bikeve bin destê Daeş de ez bawer dikim ev bi tenê پرسام ئەو بوو بێژێر بێژی هەردوو هەنا ناوبەرە رووسیا و ئەمریکادا بژم ئەگەر هەیەک و ئەمریکا بیرن بەترۆلێ بە ئازادانە لە گۆری ڕێککەوتنە ڕادستی رووسیا بکەیت ez nizanim bi rastî cardî ez dibêjim yanî ev nakê nayê wê watê geyek karibê tewqع bike di pêşerojê de şê dibe yan texmîn bike lê ez bawer nakim Amerîka wilo hesanî ez bawer nakim petrolê bîrê petrolê radistî Rûsa bike ji ber bercewendiyê wê tê de hena ji ber vê jî ez ji ber yanî ji derezorê heta رميلان يعني قال لك بترول عردا سوري ده هاي او بترول جيكي جواري استثمار كرن برنجك كي خرط و
فێدا وان تێدا هەبێ ڕاستی ئەمریکی و ینی ئەوەش بەرێژی ئەس باوەڕ ناکەم وەک یعنی پێشەڕۆژ داوان ڕادستی وێ بکە ئللا دە چارەسەریەکە سیاسیش ڕەوشا سووری بتەواییرە یانجی کێ چارەسەریەک ji بۆ ڕەوشا هەرێمێن کوردستانە سووریدا. باشە برێزە ڕێزان دۆزە کوردی پشتی دەرباسبوونە بەقا پێشبەچوونن سەرعادێ ڕەوشاکوون هەر سەرعادێ هەیە دۆزە کوردی دکەتیە چق و ناغێدا. ڕاستی ڕەوشا کوردی ئەس باوەڕ دەکەم ینی ئالین وێن خراپ ژیانە و ئالین وێن باش ژیانە ئیرۆ ڕەوشا کوردی وەک پرسا کوردی بوو پرسێک ناونەتەوی و گوهدانێک ناونەتەوی لەژ پرسا کوردی و ملەتێک کوردرا گەلێکی خورد هەیە و ئەڤژی تشتێکی گەلێک باش ژمەر ینی جارا یەکەمین دەولەت و دەولەتی عالەمێ بتەوایی پرسا کوردی گوهدار دەردەکەون و دەدن ناسینجی کەن و پرسە کوردی سووری هەیە و گەلێک کورد سووری هەیە گرنگە دە سووری دە چارەسەریەک سیاسی ژێ پرسێرە وەرێکردن و ئەv بەردەوامکردنا وان ناکۆکیە و باش شەرات و درێ سووریدا بەی گۆچارەسەریەک سیاسی ji بۆ پرسانەتەوی کوردیرە وەرێکردن وێ تم ئەv ناکۆکی وێ بمێن و ئەف سیراع وێ بمێنێ ئەv ji ئالیکی بڕاستی گەلێک باشە ji ber ینی پرسا کوردی بوو پرسێک ناونەتەوی ئەv tiştek gelek پۆزیتیف لێ تێمەیزاندن باشبوو لێ تێمەیزاندن تەکنۆلۆژی مخابن تشتن gelek خراپ ژیانە ئیرۆ عفرین ئیرۆ دەدەستێ داگرکەرێن ترک دەنا و دەدەستێ وان چەکدارێ یێگۆ بازڵانە ژغوتای و عفری دەرعای هاتنە دەست داینە سەر وێن هەرێمێ یانجی کێ سەرێکانیە یان ئەوان ینی ئەو قوتبوونە هەرێمێن کوردی ji hevdû ji عفرین حتا کۆبانێ حتا جەزیرێ ئەف قوتبوون jî gelek rolek xeraba ez bawer dikim hemû jî wê demkî bin wê ne bi temametî bê pirsa Kurdî yanî îro wextê gava rejîm behs dike giringe çareseriyê jê re kirin wextê Rûsya dextê dike ez bawer dikim di dema pêş de wê pirsa Kurdî çareseriyek baş wê jê re werê kir rolek baş wê jê re werê dîtin ez bihêviyê min gelek mezin hene ji bo pirsa Kurdî wê illa çareseriyek jê re werê kirin di demeka nêzik de ev li ser kê disekine bihtirîn li ser tevgera siyasî Kurdî sekine ya gokaribê wê rolê baş bilîzê gokaribê pirsa Kurdî bihtir di vê qunaxa go alem miqateya guhdanekê li pirsa Kurdî Sûrî dike tevgera siyasî Kurdî jî divê wana kûkiyê xwe kêm bikin wana kûkiyê xwe xurt hindik bikin bigihne hevdû karibî çareseriyek siyasî ji tevgera siyasî Kurdî tevayî re werê danîn û ev bihtirîn yanî bar dikeve ser peyedê de got ew bi vê van erkê xwe re bê ji ber rastî di sê tiştin gelek giring hene peyedê ginekê wê ev şer wê tim berdewam bê yanî yek ji van hiccetê got dewleta Tirk dike girêdana peyedê bi PKK ve û ev jî kê dibe sedemek ya got vakan şera ji Efrînê heta îro jî van şera berdewama gelo çima heta ha peyedê vê gavêne avêjê û vê biryarê nastênê ya got bibe sedemek ji levhatineka Kurdî re jî kê û bê sedemek got nema Tirk karibê zêdegaviya li herêmên Kurdistanê bike ev yekiya di duwa jî biryara siyasî Kurdî giringa bihtir bercewendiyê pirsa Kurdî Sûrî bercewendiyê Kurdistana Sûrî bibe werê yanî bibe sedemek ya goyek ji bo wê levhatinê bike ev tiştekî gelek giringa biryara çarenûs ya milletê Kurd di destê partîkê dibe û ew bi hezara xortê Kurd bidê kuştin ji bo bercewendiyê xwe partiyetê bimeşêne bi rastî ev rolek dihat dê dîtin jî kê gelek zirarek li milletê Kurd dike ez bawer dikim Emerîkî jî û Rûsî jî kê hewlerdaneka mezin dikin got Kurda serhev de bidnê de û dema pêş de wê gavin baş wernavêtin. باشە gelek spas بۆی برێز ڕێزان شێخ موس سکرتێرێ شەپێلا پێشەڕۆژە کورد لە سووریە کوردستان بووی gelek سپاس. تابێک و پەیدا ڕێککەوتنێک بە نەتەوەنیەگرتی ڕێ دەربارەی قەدەغەکردنا بە لەشکردنا زارۆکان ئەمزەکرد لێ پێدا دا ڕەباندنا زارۆکاندا بەردەوامەوە هینجی بەدەهان زارۆک و بەریە نەهاشە لێ پێدە بە هاتنە ڕەباندن خودی چارەنویسەکە نەدیارن بەریە چەند ڕۆژان لە گوندەوارێ حەلەبێ گروپێک چەکدارن قەسەدێ و بەیدێ زارۆکێکی کوردێ 14 ساڵی ڕەباند جەمال جابۆ زارۆکێ 14 ساڵی ژێناوچە شەرایە سەر بێ هەرێمە عەفرینێ بێ و لەگەڵ ماڵباتە خودمە و ئەبە جوارە سێمینە ئەو زارۆک جا لێ پێدێ بە تێڕەباندن
تابێک و پێدا سۆز دایانەتەوەی نێگرتی دی زارۆکێن کوردان یان تەمەنێوان کەمتر بێژە 18 ساڵان تەبلی لەشکریا خۆیان ناچار نەکێ. زنها بريخوا بدما جنب باب زاروك رواندي يبنى جمال جابو دم باش اگرت به هورگلی بحثا رواندنا کوری خوب که بوجارا دوام سیم اگرت رونهی قصر دو تو بحث که کرم که شباش کرم که مگوت از بوی جمالم دنگی مته؟ بله کرم که مگو اگر تو بحثا جورس چیروک رواندنا کوری خوب که آره مگو جوره سسی بیسته جور کوری مدبن بله جوره اول برن روزی که جام کو هلشتن و گراندن جوره دیگه برن دیسا شش روزا جام کو هلشتن مدو قنوات تلویزیونی دو پس بدارو برای حقوق انسان کرایم و گراندن کام هدی به زوروکی نوبن بله گوهین زوروکا یعنی کرمانوی و گوتن اینکه اردار خلیل قنوات رو دو اردار خلیل رو جشت اگری گوت و بریا قبی زوروکیل خود گرا و بیبده تلویزیون وی زوروکی و گرینن اردار خلیل توزلا گوامه زوروکی و گرینن زوروک و گراندن پشتی نیزی چهار هیوا یعنی جناقابه سه و حتی جناقابه سه ماه حتی 4 ماه بله کره مدی صبرن روبی اتک کره خود گرم چند روزه برنا چند روزه را بند جاره سه روبی 24 روز 25 روز باش حتی نه و تزن یاری معلومات سرنین نزن کدریا معلومات الجم یا پاکه تزانی ده هزار و دویا بعربی بجن قسم تجنید الاطفال بله يعني جيل الواد اللي دارن دام دبجن كوبي كوريبا كانت دبجن كوريبا بخوتي طابله ما بيا تمام كوريب بخوتي طابله طابله كوركين نيكو يعني هنا قاعد يا 15 سال ده شو تقابل دكي كورك نبيا 15 سال por طابله طابله وامي جي في كوركي ششتيا وامي جي في كوركي فوقش كريا وفي كوركي خودخي وزانجي من قوتيا امام متحده من قوتيا حقوق انسان مدوى قناه التلفزيون حميج يعني قناه التلفزيون كشتك الكوري مدقار انه تازني وبعث دكنه دا اخبار دوت فيسبوك دارودا يعني اكيد كان قراص كوري من نوفا قارين تازني يعني قرازه باشا كوبين جام شو بيجني وزير دفاعيه فكي بله ال هرمو شهبوي چنو ده دبجن کوفی کورکی واگرینن از نکنم واگرینم تمام اگر تو نکنه واگرین هرو تو وزیر دفاع تو نکنه کورکی کی واگرین لا خود چرا بیه وزیر دفاع تو چو اینو نتو به وزیر دفاع اگر تو نکو کورکی واگرین ته چو ملت حمی حمایت و پشجی مظلوم کوبانه و الهام احمد لجنیو داد اتحاد اروپی داد امضا کردن گوام کورک یعنی ام چه کسی کمتری 18 سالی ام نوبن تمام چه کسی کمتری 18 سالی نوبن هرو نکره متنه برنا وک از دبیستم یعنی نزدیک است کورکی برنا چه کورک بیان که چه با 13 سالی 14 سالی اید 15 سالی برنا یعنی اید عمری و نبینه دو حیصل و یعنی واش کره خیر و کره مدبن یعنی اجمرا کرنا از نال ستوری ما لازمني بوفكيم بتاني الوديا يعني كوري من بعد كا بوفكيم يعني هوري ديك دردك تن كوري من دبن دكن عسكريه دو يو تدريبي يو باشا نها يعني هيرو اجي كوري خوش مظلوم كوبوني لازم مظلوم كوبوني كوري من بقرينا كوري من ناي شهريه ناي پروردو كوري اپریوی هم هینا بیا 15 سال
باشە دەخوازاتە چییە نەهات دەما آره. نەهادە بەری خۆ داغ از برای خودم همو دنیای چه حقوق انسان با امم متحده با چه حکومت روسا با چه حکومت ترکا با چه کنون حکومت روسا و حکومت ترکا لشمال سوری یعنی همه بیجاب دست وان دایا اون رژیم چطور زانن و از دنگی خود گینم هرما کردستان ساروک مسعود برزانی با ساروک نیچر برزانی با به مسئله کره مکربن کره گەلک سپاس ji بۆی بابێ زارۆکێ ڕەواندیە بناوێ جەمال جابۆ کولگەل من بووی گەلک سپاس پەناخوازن ڕۆژاوای کوردستانی بۆ هەرێما کوردستانی بەردەوامە و دۆهژی 143 پەناخوازên سووریێ دەرباسی هەرێما کوردستانی بوونە لێگۆری ناوەندە هەبەشە کریزانی هەرێما کوردستانی و دەهەیەمە 24 دمژمێرێن بوریدا هەشتێ و هەشت پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی گەشتە هەرێما کوردستانی کۆبەوەیەکێ بەهاتنە هەژمارە دۆهەیە پەناخوازان هەژمارە پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانی پشتی دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنە تورکیە دێ نەهێمەها بوریدا تاوەکو دۆه گەهشتە 16,670 پەنابەری پەنابەر لێ هەردووکەم پێن بەردەڕەش و گوێلان تێنە بجیکردن هەروەها نەتەوەی نێگرتیژی ماتەرچیا خوانیشان دێ و بەحسە ئەگەرە هاتنە دەردۆرە 5,000 پەنابەرێن سووریە دیکێ بۆ هەرێما کوردستانی بەبێ ئاوایم گەشتە داویا بولتەنێ دۆبارە سەرنوچە فاصلە یوسێپاندامە دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنەکەسە دەبێژە گروپێن چەکدارین سەر بێ تورکیا بە چەتەنە و دەبێژ ڕۆژاوای کوردستانی وەرنە دەرخستن ڕەشێمە ئەسەد دەبێژێمە بەسجە عێریشا تورکیە بۆ سەر سووریە ئەنجامدانە تاوانانە لە دژی گەلێن سووریە رووسیا ڕاگەهاند بۆ دووبارەبوونە عێریشا تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی و بێسەدەما سەر هەلدانە داعشێ کازاخستان دەمێ دەستپێکردنا گەرە چواردەهان یا دانوستاندنێن ئاسیتانە ڕاگەهاند هەر شاد بن